Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni. Aluminij in Rudar bosta v Kidričevem sklenila 17. kolo v prvi slovenski nogometni ligi. Na preostalih 4 tekmah, včeraj so bile odigrane 3, danes še 1, Triglav, Domžale 0-1, Gorica, Ankaran 2-2, Celje Maribor 2-1 in Olimpija Krško pred nekaj minutami 1-0. Podaja na bližnjo vratnico. A Trifković poizkuša z dolgo podajo proti Meriju. Meri strelja, Meri vratnica! Spremlja ga Pišek, oziroma to je Škoflek. Škoflek, priložnost, dober strel je bil to Jakšiča za malenkost preko gola. Podaja do Škofleka, Škoflek strelja, čez gol. Lepa podaja do Nuniča, Nunič strelja, mimo gola Nunič. Mensah, Nunič in Krajnc. Napad nogometašev Rudarja, John Meri in gol! Poglejmo še enkrat tole akcijo. Pušauer je podajalec, natančna žoga na oddaljeno vratnico, kamor je vtekel Meri. Za žogo je stekel Jurčević. Jurčević v kazenski prostor. Tole je priložnost za Aluminij, to da ostaja 1-0 za Rudar. Pušauer dovolj ustrajen. Podaja Meri, mimo gola, krasen poizkus Johna Merija. Tole je priložnost za Rudarjev protinapad. Kako jo bodo knapi izkoristili? Radić, ofsajda ni, Radić podaja do Merija in gol! In v tem trenutku konec tekme, torej zadnji obračun 17. kola je končan. Najprije prvo povreme dosta izjednačeno, protivnik imao jednu šansu, mi smo imali 3-4 dobrih izlazaka prema napred, međutim nismo postigli pogodak. Drugo povreme, odmah na početku greška, primiš gol i onda naravno moraš ići na sve ili ništa. Reagirali smo dobro, imali smo igru, imali smo posjed, imali smo šanse. Ako ne zabiješ gol, naravno da ne možeš niti bod uzeti. Međutim, momci su dali maksimum, mi imamo još 2 jako teške utakmice i moramo gledati da izvučemo maksimum. Jaz moram predvsem spet začeti s čestitkami svojim fantom. Res dobro, taktično odigrana tekma, borbeno, agresivno. Imeli smo še kar nekaj priložnosti, res po lepem predložku Pušauer Meri zelo spretno zadev. To mislim, da je spremenilo potek srečanja čisto v našo korist. Aluminij je potem napadal dokaj jalovo, mi smo bili dobri v bloku in pa zelo nevarni potem iz protinapadov še drugi zadeli, imeli še 2 lepi priložnosti. Vseeno sem z igro, ki v samem polju ni bila najbolj všečna, znamo veliko bolje, zelo zadovoljen, saj fantje kažejo pravi odnos in jim res kapa dol.